desno, desno idem. Kakve dole, ali ima dole neki... Ima jedna rupa možda. Na kojoj strani? U sredini. Mislim da tu moramo izaći, da je tu onaj slap. Ovak je most, ide rijeka ispod. To je kraj. Tu će biti most, brzac i tu ti struja ovo radi. Aha. I mi moramo tu izaći, znači ono kontratok tu neki. Dobro, ali znači, držat se tu na kraju lijeve strane kod mosta, otići lijevo. koliko ima odavde do odavde? Ima dosta, ono je jaka sad struja. 200 metara? Da ne, kaj ja znam, 50 metara. Ovo je super vodost, ovo mi je bomba.